darsu ɗi mon e nder babul khamisu e nder dambugal jowaɓangal ka mulakhasul fiqhu jim on almuhasabata ko kalkilgol wonki mumkin kontaki cekaki hasbaki wayakun ɗum annahu no kanko annahu ko woni lamma kana almuslim tumande laatuno julɗon amilan ko gollo fi hadi l hayati e nder ɗan ɗo gurdal laylan wona haran jemma e ñalorma ɗo kadi ɓe acci waaw on kono waaw no hani wonde ɗon alama yusiduhu e dow konko malnatamo fi daril akhirati e nder galle sakkitiɗe ɗen wa yuahiluhu newinanamo heɓilanamo li karamatiha fi teddungal galle ɗen sakkitiɗe ɗen wa ridwanillahi e ɗaɓɓugol yarlu yallah fi e nder galle ɗen wa kanati duniya haray aduna on laatoto hiya mawsimu amalihi ko on woni tiriti golle makko ɗen alegoy ko woni dabbunde golle makko ɗen kana laato alayhi e dow makko an yanzurande o darata o tasko o vérifiya sono kala ilal faraydi faade ɗi farillaji alwajibati alayhi waɗɗi ɗimo ka nasari tajiri wono commerçant jo wono njulajo darirta calcula ila ra'si malihi faade hoore manankum makko kum wa yanzura o ndara ila nawafili faade nafilaji ɗi o duwa waɗude ɗin nasara tajiri darɗe njulajo ila arbahi zaidi faade oɗo to no ɓeyditiɗo ala ra'sil mal e hoore manankum makko ɗum hiɗen andi njulajo ñallal be ñallal kikiɗe be kikiɗe ma lewru be lewru ma fende ane be fende ane ko honno o ƴettirta machine e ordinateur o ƴetta golloɓe makko ɓen o calculito manankum makko kon est ce que ɓeydike ka ɗuytike tonoji ɗin ɓeydike kaaɗi ɓeydake ko ni neɗɗo julɗo on kadi ƴettirta machine toujours calcula farillaji makko ɗin sino timmude ma sino mankude naafilaji ɗin sino waɗede ɓeydito e hoore farilla on ka ala ɓeyditede kala ƴettuɗo machine tambi calculi de julde e kakorka e ɗi bakkatuji o andi moƴƴi ɗin ko tel o yawayɗi o ɓeyda o andi bonɗi ɗin ko tel o hulayɗi o ha woɗi o ɗuyta kono en calculta hella ɗon wa yanzura o ndara ilal maasi faade gejji makko ɗin waddunuɓe e bakkatuji makko ɗin kal hasarati wono perduɗo darirta fi tijarati e nder commerce makko wono commerçant jo darirta perdi ko heeɓi kon e nder année on ma e nder mois on ma e nder jour on tumma yaqulu a refti o weddoda noon joni mi nafsi e wonki makko kin sa'atan leer goto ma ɗum haysko sayum kon timma leer goto min akhiri kulli yawmin immorde sakkitorde kala ñallal tomande tawata o waalike o ayi ka danke makko kin o waalike lutti ɗanagol ngol tun dernier leer on o ƴetta ɗon noon machine on komi faandi wona ƴettugol machine calculatrice oɗo aaligoy ko ƴetta wonki makko kin haqqille makko ɗen o pansa awaligoy o mijito yuhasiba nafsa o hasiba wonki makko kin fiya e nder kun tan hunɗon ala amali yawmi e nder golle ɗe o golli ɗen e nder ñallal makko ngal ila ka o immi ka danki ha ka o walti e makki kadi ɗo fa in ra'a so yi ina ɗasan ko ɗuyti fil fara'ide e nder farillaji ɗin laama ha o fela wonki kin wa wabbaha ha o jasina wonki kin o aybina wonki kin kon ɗum waɗanta kon ɗum mi waɗani hunde kaari e mone wa kama o daro directement ila jabori faade wattugol ɗum fil haal e nder alhaali on ɗon e sur place wona e innugol ko ha janngo fa in kana si tawi woni laatike mimma yukoda ko wawoto yoɓade ɗadahu o yoɓa fa in kana si laatike mimma la yukoda ko jeeya ɗum e ko yoɓotako jabarahu o heɓɓira ɗum o wattira ɗum bil iktar saabu ɗuɗɗingol minan nawafil immorde nafilaji o immo waɗa nafilaji moƴƴa nafila korka nafila julde nafila sadaka wa in ra'a so yi'ina ɗasan ko ɗuyti minan nawafil immorde nafilaji ɗin awwada nafila o lontinira nafila heña wa jabbarahu ko ɗum woni o heɓɓa ɗum o ñawna wa in ra'a so yi hasaratun perdi birtikabil manhiyi sabu faggitagol ko haɗa masalan o andita o memuno debbo janano ma o darno debbo janano ma o wanno fenade seeɗa ma o wanno ñoore seeɗa ma o nettinno waɓɓutu fana o juulanoma ka o dowa juulede ɗon istahfara o tuuba o rutto wa nadima o nisa wa anaba o tuuba wa amila o golla min al hayri immorde moƴƴiri ma yarawo ha konko o yii ɗum ka nder haqqille makko wonde hihi muslihan ɗum ɗo waway moƴƴintinde ɗum ɗo waway walkude
lima afsuda kunko bonnunoɗa famki ka awa hada huwa almurad ako ɗum ɗoni ko fanda min almuhasabati linnafsi calculgol wonki monki onasi ko yettugol machine calculatrice ko ɗum ɗoni ko fanda waya ko ɗum ɗo ihda turugi islahi ha woni gotel e laawol moƴƴingol wonki kin hisnaki wa tahdibi ha ene ugolki wa taskiyatiha e laɓɓingolki wa tatiriha e laɓɓingolki wa adillatuha e dalilaji ɗum ɗo on noon ma ya'ti ko woni arde ɓaawo ɗo wayliten qala taala Allah daali ya ayuha alladina amanu taqullaha wal tanzur kon yo ndaaru yo were fiyu nafsun wonkima qaddamat kuki ardinani hoore makko kon li gadin janngo ɗon sino fanɗi ki ɓeyday ɗo e laawade si tawi bone on no ɗuuɗi ki ɗuytay ɗo e laawade wattaqullaha inna allah khabirun bima ta'malun fa qawluhu taala daalol Allah ngo wal tanzur yo ndaaru nafsun wonki huwa ɗum amrun ko fiyaake bil muhasabati hasbugolki kontaki lima linnafsi wonande wonki kin alama gaddamata e dow ki ardini kon li gadiya fi janngo makki almuntazari habbaɗo mo tultata on wa qala taala Allah daali wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inni min o mo yiwɗo la tubu ila allahi wa astaghfiruhu fil yawmi 100 marra en firino hadisi en firitike nokkele boyi wa qala umar radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuzanu kono hasibe ɗi wonkiji mon ko adi on peesanede so ngacci ha on peesanama si moƴƴi ɗin hayfi teddintinota ko hande kadi si bonɗi ɗin teddi hayfintinota ko hande kadi ɗo e on peesanede vérifié wa kana radiyallahu anhu laati kanko senna umar ida janna alayhi llayl si tawi woni jemma o niɓɓi kon ɗum watta yadribu kadamayhi bidirra ay asan ko leggal on ko fanda o yettay koyɗe makko ɗen o tippa e hoore leggal o daro e hoore leggal wa yaqulu innana li nafsi wonki makko ki hihi mada amilta al yawm kon huuɗa hande yewtan moƴƴiri honɗum huuɗa na si wonki kin wawlanaymo awa legoy o jooɗo o daro ɗon o miijito ha o anda andi sino fanɗi janngo asaliday ka wa abu tala ina ɗo abu tala radiyallahu anhu lamma shagalatu haqiqatu tumande jardin makko on fokkutunomo ɓittinde soholinamo an salati tamo julde makko nde haraja minha o yaltuno e makko few o waɗi honno sadaqatan lillahi ta'ala o ittimo sadaqa fi Allah falam yakun hada minhu ɗum ɗo laatanoki e makko illa muhasabatan li nafsi sona sabu were fiyugol wonki makko kin wa itaban laha e felugolki wa ta'diban e ne'ugolki wa hukiya fi lama min al ahnafi immorde ahnafi bun gaysi annahu no kanko kana o laatike e ji'umo arayno ilal misbah faade ka lampe faade ka buusi faade ka courant faade ka gaz kala yiite fayada o ukka nder ton usubawo hondu makko ndon hatta yo hissa binnar ha o so'a musugol yiite ngen ha hondu makko no wawa si sumay wona yiɗugol lettitagol to o ƴawnanu ɗon ko fi o andu to fi yiite ono waɗirde tumma ɓulu rettoyna ya hunayfa ko ayyo hunayfa ma hamalaka ko honɗum fawma alama sonata e dow ko golluɗa yawma kada e ñalande kaari e kaari hiɗa andi le ɗum ko nadata yiite ay ile no yiite musiri ko ɗum fawma ɗum ɗum ɗo o kontina e bone warrowo ni mi landi o kontinta ma hamalaka kon ɗum fawma alama sonata e dow ko golluɗa yawma kada e ñalande kaari koni kanko o gerdayno wa hukiya fi lama kadi anna hada salihina wonde no goto e moƴƴuɓe kana o laatike gasiyan ko haɓaynoɗo jihade fatakashafat lahu e nder ko haɓata jihade ndin kon wirtanimo imratun sonnajo haalegoy sonnajo ɓandu makko no wirti seeɗa andi fo iblis ana boni ha fa nazara ilayha o daari faade sonnajo on farafa yadahu o ɓanti juuɗe makko ɗen walatama aynahu o ɓanti junngo makko ngon farafa yadahu o ɓanti junngo makko ngo ado walatama aynahu o ɓanti yitere makko nden haalegoy o ɓantiti fa faqaha o tufi nde few yitere makko nden tufi o uttinde nde muncinde fusi wa qala wi innaki no an lahazatun ila ma yadurruki hiɗa leppo faade ko lorra e ma fi honɗum a wattata e makka par ce que uttinde nde fusi
Allahu akbar. Si on daari ɗum ɗo, an musidɗo an gorko, an musidɗo an gorko, si a jentike ɗum ɗo moƴƴa, a faami ɗum ɗo moƴƴa, a tastike an embere ko wonɗa ndaarude rewɓe wirtiiɓe hakkunde ko wonɗa yirde gite maɗen ka yaasi, e ko wonɗa ndaarude image ji, e ko wonɗa ndaarude e photo ji, e ko wonɗa ndaarude e internet ji, ha a tawa an e oy ɗum woɗɗodiri. Awano woniri le ni an e oy ɗum woɗɗodiri, ko ni kadi an e o woɗɗodiroyayi. Mi annda so on faamila, ko nanoɓe min yewtude on faami, mi ala firde ɓuri ɗon, mi feƴƴi musidɓe julɓe. Ko wana noon kadi ɓe inni wa marra badahum, yoga e maɓɓe feƴƴirno kadi ɓe ghurfatin e étage, fa qala inni mata buniyat hadi l ghurfa, o étage ko inde tuma maha. Summa aqbala ala nafsi, refti o fewtiti kadi wonki makko, fa qala ene tas'alinani, anki wonki an hiɗa landade lan, amma la yu'niki ko concernama few, haajuma e darugol étage e landagol ko inde tuma étage maha. Law aqibannake, mi lettirte bi sawmin korka sanaten hitande, mi waɗete 500 horugol en nan dambule, fa sama ha o hori ɗum. Kono noon andey a darata ɗum ɗo ka mofte men waɗa ɗo bone, inna an kande hoora hitande jokkodirde no, ɗum ɗon sella enen ka dina men. On faami mana ɗum ɗo ko hullugol tun ha ka o sanction ɗo wonki makko ke mano gasa ɗum ɗo ko waɗi hara ko e dinaji aditiɗi ɗinna e dina men kam no wona. Wa ruya fillama anna hada salihin, wonde no goto yimɓe moƴƴuɓen kana o laatike yampaliku imo yahayno ila rima'i kan jaarindi wulndi, fa yatamarraku fiha o fuko o piti-pitinno e mayri, wa yaqulu li nafsi, o inana hoore makko, zuuqi meeɗu ko wuli, meeɗu wa naru jahannama ashaddu harran, anda ɗo ɗum ɗo wulde ko yite jahannama ɓuri mettude, ɓuri tiiɗude wulugol. Ayi ajifatun billayl, o niɓɓinira jemma on, battalatun e ajifatun lugginowo, niɓɓinowo billayli e jemma on rewgol Allah, battalatun awalegoy kange yiita ngen, afwan kange yiita ngen o wi'a wonki makko kin ajifatun ko nge dulbaynge billayli jemma, battalatun sunnaynge wulaynge to juutaynge binnahari ñalorma. Wa anna ahadahum, e wonde goɗɗo go e maɓɓe kadi kamɓe ɓe moƴƴuɓe, rafa a yawma rasa, o ɓantuno hoore makko nde ñande go ila satihin, faade e daalwal, o tiggiti o yi daalwal, fara o yi dow ton imra tan sonnajo, fo nasara ilayha, o ndaari sonnajo on few, andi ɓe sonnaɓe ko de ko yaltinta ɓalli maɓɓe ɗin konko ella, sabu a gorko hiɗa selli, a nawna a nawniraka, Allah no waɗi e ma ko etilisata sonnajo, Allah no waɗi ɗum e ma, ɗum no selli, ɗum no hisi, ko no yirata ɗo ronka darde, no metti fi, ko non yiyete no metti fi. Sonnaɓe heɓe suudu balli maɓɓe ɗin, ko marɗa iman wo, a yii hunde nde faalaɗa, nde hatto jinɗa, nden no weɓiti, ko Allah faabotoma wata ndaru ɗum. Fa kada ala nafsi, ɓay ɗum waɗi o wawa Abdoullahi Kala, wawa jentotoɗo Abdoullahi Kala, yo Allah noon wa'in Abdoullahi Kala e jentotoɓe moɓen mo o wayi. Fa kada ala nafsi, o jogiti wonki makko kin Allah yanzura ila samai, wonde o ndarataka kammo ma dama hayyan, o ƴetti ahadi legoyi, wonde o tiggitotako aduna, oy si sondu fokkitata wirugol ɗo fo o tiggito, ha o tiggito, kammo ngun ƴawata ndiya niɓɓita ma par ñitte, waɗa ma nange, waɗa ma lewru jalba, ha o tiggito, ha o maayi o tiggitaki. O andi no hiɗon sikkude ko wonɗen wolde ko taali ma ko mabbingol, wallahi koko feƴƴini. Ibnu Adama kadi wawɗo no wawɗen ɗo ni, wona jinnawi ɗum, wona hunde, ha o maayi o tiggitaki. O anda kammo ngun ila nden ñande singu rawni nano ɓaawa makko, kangu wojjutuno, kangu ɓawlutuno, sa landike mo ene ila nden ñande ko honno kammo ngu wawtuno, o anda few. Awa hakada ko wano ni kana latorno asalihuna moƴƴuɓe ɓen
min hadil umma morde mofte men den ɗo wona de mofte bani israila yuhasibuna anfusahum hiɓe hasbayno hoore maɓɓe an tafritiha gay welsidugol wonkiki wa yalumuna ha hiɓe felaynoki ala tagsiri ay dow raɓɓinɗinagol makki on yulzimuna ha hiɓe fawaynoki attagwa kulol allah wa yanhawna ha hiɓe haɗaynoki anil hawa ga jokugol beleede amalan ka golletirgol bi qawli taala dalol allah ngol wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa daali on ne yewten al mujahada tinnagol waya koni ɗum an yalama al muslim ko nde julɗo on andata anna adaihi wonde no tottugol tottanɗe makko ɗen ilayhi faade e makko ko ɓuri handude e tottegol kon fof faade e makko huwa ɗum nafsu ko wonki makko kin allati kin bayna janbayhi wonki hakkunde becce makko ɗin ɗiɗi ko annano ki wonki makko be tabiha mulande makki on ma yalatun koki oñotoki goy heña ila sharri ki ya e bone on siki tertama ko noon ki mulira farraratun koki dogaki pottito min al khayri monde moƴƴere nden ammaratun koki yamiraki bi suu'i ko ɗum woni bone hino ɗo qur'an no inni wa ma ubarri'u nafsi kannabi yusufa maki ɗon mi wonali miɗo danda hoore an inna nafsa la ammaratun bi suu'i tuhibbu ko ɗum woni ki yiɗa adda'awata noddandu wal khuluda e luttugol ila raha faade fawtere adda'atu noddagol wal khuluda e luttugol ila rahati faade fawtere no wela wonki o tarakabu hiki lerɗa fil batala e ngamelo yagal watan jarifu hiki dogaki waylito mal hawa wondude e beleɗe ko welatake kon tastahawiha hino welake ashahawatu sahawji al ajilatu yawɗi ɗin wa in kana haysilatke fiha e nder ɗin ɗon hatfo halkare makki wa shaqa'uha e malkisare makki kanki ki tefa kilandaki fa ida arafa al muslim si julɗon andi haga ɗum ɗo abba a nafsahu o hippay wonki makko kelli mujahadati nafsihi o tampinire abba o tampinire nafsa wonki makko kin li mujahadati nafsihi fi tinningol wonki makko kin fa alana alayha o feññina e hoore makki alharba gere wa shahara o lollina didduha kontor makki on asilaha armuji awa legoy asilaha kaafa wa shahara awa legoy wa shahara o feññina didduha kontor makki on asilaha kaafa wa sammama o eɓɓa o fiɓa o desida alamo kaafa hati ru'unatiha wa sammama o tuto ala mukafahati e dow yonugol ru'unatiha aynugol ki toppitoki o tuto e dow ko wawata yonude aynugol ki toppitoki wa munajazati e ko wawata heedude shahawatiha sahawji makki on ko welataki kon fa ida ahabbati raha so tawi woni ki yiɗi fowtere nden aaligoy ki jaɓi gollugol golle sabu mbinanayi ki fowtere janngo e fa ida ahabbati raha so tawi woni kanke ki yiɗi fowtere nden tun atabaha o aybinaki hara o jaɓanalki ɗum wa ida rahibat siki lerɗani fi shahawati sahawji aduna harama ha o ɗawaki ɗum fees hara o jaɓali wa ida kasorat siki raɓɓinɗinike fi ta'atin e ɗoftago allah ngol ɗoftare nden aw khayrin ma e gollugol moƴƴere nden aqabaha o lettaki wa laamaha o felaki tumma alzamaha retti o waɗɗinaki bi fi'ili gollugol ma kasorat fi konko ki raɓɓinɗini e mum wa bi qada'i e yoɓugol mata ma fawwatathu konko ki fuutini alegoy konko ki perdiri aw tarakatuma konko ki acciti ko ƴi e mettude fii wona ferema firuji ɗin watten yiili moƴƴa e darso on yahuduha on yafoto lan ka faljugol ƴeeɗen ko saabu fanɗugol ndeygo ngu
ya'khuduha o jogitoki bi hada ta'dibi e nder ndi ɗo needi hatta tatma'inna haaki wona ñiiɓuki wa tathura ki laaɓa wa tatiba ki laaɓa ko gotum wa tilka ɗum ɗo o gayatul mujahada ko ɗum ɗo ni hattorde tinnago ngol li nafsi fi wonkiki qala ta'ala walladina ɓen jahadu tinniɓe fina fi amen lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wal muslim julɗo on id yujahidu tumande tawno o tinnoray nafsahu wonki makko kin fi dhatillahi fi hella allah e li tatiba fiyo ki laaɓo wa tathura wa tazkuwa ki laaɓa fof ko gotum wa tatma'inna ki deeƴa wa tusbiha ki wonta ahalan handuki li karamatillahi e teddingol Allah ta'ala waridahu e welaye Allah on ya'lamu o anday kanko neɗɗon anna hada wonde ɗum ɗo huwa darbu salina ko ɗum ɗoni laawol moƴƴuɓe ɓen wa sabilul mu'minina e laawol gomɗimɓe as-sadiqina aditiɓe fa yaslaku kanka kadi o naata e ngol ɗo laawol mo qutadiyan bihim ko ñentinɗoɓe wa yasiru o yaha e ma'ahu wondude ngol ɗo laawol mo qutafiyan ko ñentinɗo ko iwtirɗo atharahum e batteji maɓɓe ɗi fa rusulullahi ma ɗum fa rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaman layla o darotono jemma e hoore ko yaafa kon fof hatta tafattarat qadama ha koyɗe makko ɗen seeko asharifatani ɗen koyɗe makko teddude ɗiɗi wa suila alayhi salam ha nelaɗo landa fi ɗum onene Aisha landiɓe wona goɗɗo go kon ɗum koɓe yaafaɓe ɓe daranoto ha koyɗe maɓɓe ɗen ɓuuta fecco fi dalka fi ɗum fa gala ɓe jaabi a accata a fala a hubba mi yiɗa am akuna nde mi laatoto abdan shakuran e jiyaɗo yettowo Allah ay mujahidatin tinnotoɗo akbaru ko ɓuri mawnude min hadil mujahadati e nder ɗiɗo tinnaji waymullah mi wondiri Allah aliyu radiallahu anhu hino ɗo sayna aliya yatahaddasu mo yewta an ashabi rasulillahi fi yoga e sahabaɓe nelaɗo fa yaqulu o maki wallahi mi wondiri Allah laqad ra'aytu gomɗimi ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe nelaɗo ɓen wa ma ara mi ali shay'an hay e hunde yushbihum hino nandita e maɓɓe kanu ɓe laatinoke sabuna yusbihuna hiɓe weetayno shu'usan ko ɓe sancitiɓe sukkundu hubran duggimɓe sukkundu sufran soyɗuɓe sukkundu qad batu gomɗiɓe waalu sujjadan juulugol jemma wa qiyaman e daragol sujjadan wa qiyaman ta sabu ko ɓe waali kon juulude jemma tawata hiɓe weeti ko ɓe soyɗuɓe yeeso yattoluna ɓe janga kitaballah yurawihuna e hiɓe hiira hiɓe hirna bayna aqdamihim jibahihim yurawihuna hiɓe fawto bayna aqdamihim hakkunde teppe maɓɓe ɗen jibahihim geeke maɓɓe ɗen awalegoy ko ɗum woni ɓe waalay sujjude si woni yeeso ngo woni hakkunde teppe ɗen ɗum woni ko faanda ko ɓe waalay juulude wa kanu ɓe laati ida zakarullah so ɓe jantike inde Allah nden maadu ɓe duumoto kama yamidu shajaru wano leggal duumorta fi yawmin ri e ñalande hendu awa maadu ɓe yiltodiray kama yamidu shajaru wano leggal yiltodirta dimbo fi yawmin ri e ñalande nde hendu woni fuude wa hamalat yuppa gonɗi ayunum gite maɓɓe ɗen hatta tabulla thiyabum a cunci maɓɓe ɗin ɓuuɓa wa qala abu dardai radiallahu anhu o ɗo inni ɗo hande jangi fi o kasuwar min hayati sahaba lawla salasun sonano yimɓe tato ma hababtul aisha min mi yiɗatano nguure yawman wurugol hay ñallal wahidan gotal sonano saabu yimɓe tato hara min mi hakkitaka e wurugol hay ñallal gotal tortono yo Allah wara sonano saabu piiji tati ka na yimɓe tato gogo azzama'u lillah ɗon ɗegol fi Allah bil hawajiri sabu feññinalngol mo alegoy sabu hurugol wa sujudu lahu e juulangol mo fi jawfil layl azzama'u ɗon ɗegol lillahi fi Allah bil hawajiri ñalormaji ɗin ko ɗum woni hurugol legoy so nana sabu hurugol go'o wa sujudu lahu e juulangol mo fi jawfil layl tumbere yemma ɗum woni sabu naafugol ɗiɗi wa majalisatu aqwamin e joɗudugol e yimɓe yattaquna e huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala a tayibal kalami weluɓe konnguɗi
kama yuntaka ko ɗum woni wono laaɓiri a tayibu samari dimɗe ɓurɗe welde ɗen. Sinano sabu ɗiɗo peeji tati mi yelotano ko wurugol few alegoy ko andigol en ko dumotonoɗo e ɗiɗo. wataba Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu sayyidina Umaru o felina saw hoore makko ala tafwiti sabu perdugol salati asirin julde alansara wotere fi jamaatin julde jama o feli hoore makko ha aynayi ko warɗo wonki. wata saddaka bi ardin o itti sadaka leydi tere makko o itti ɗum sadaka min ajli dalika sabu ɗum tun fimo perdi julde jama alansara wotere o ari o taƴi parcelle makko o ketiri fiyo nden moƴƴere ɗon lontanomo lontinanmo moƴƴere nde o perdi ɗa nden. min mi anda enen ko honno wawɗen e jungo ɓeɗo sahabaɓe to qaddaru qimatuha tawi hino eɓɓe piri ndin leydi ndi o taƴi o ketiri hino wawe mesirede piri may ɗum bi mi'atay alfi dirhamin dirhamu guluje temeɗɗe ɗiɗi ɗum wona haala wigol 200 millions farangine ɓoy yeeto ɗum ko hella wigol 200,000 dollars ko hella ɗum. wa kana laati Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ida fatatuhu si perdirimo salatun julde fi jamaatin ka jama ahya tilka laylata bi kamiliha on jemma ɗon fop o wala julude o wala nafude sabu subaka goto mo perduno bimbi ma fana goto mo perduno ñalon ma sabu futuro ma geeƴe ma alansara mo perdu o wala julde nde ñande o. wa akhara yawma o leetuno ñande goo salatal maghribi julde futuro hatta tala'a kawkaban ha ɗeɗo koode ɗiɗi fuɗi tawi hani o juulali futuro fata garagaba tayni sabu ɗum o rinɗino maccuɓe ɗiɗo o rinɗino fi sabilillahi ɓuri a sikkay ko taaligoy tawatale wona. wa kana laati Ali radiyallahu anhu yaqulu himo innayno rahimallahu yo Allah yurmi aqwaman yimɓe yasabuhum nnasu yimɓe ɓen no sikka ɓe marda ko ɓe nawnuɓe wa ma hum ɓe marda ta ɓe nawna fof si ɓe selliri wa biguru bono wa dhalika ko waɗi si ɓe lo'i si ɓe yoomi si ɓe hori min atari mujahadati nafsi ko sabu batte tinnagol kiiɗo wonki ɓiƴaki ñalla horude wala juulude ñalla horude wala jangude ko fowno. wa rasulu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu himo innayno khayru nas ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof man tala umuru ko on mo gurdam mum ɗan juuti wa hasuna amalu golle makko ɗen kadi moƴƴi. wono woniri contraire kadi ko ɓuri bonde yimɓe ɓen fof ko on mo gurdam mum ɗan juuti golle makko ɗen boni. wa kana laati Uwaysu oɗo wiyeteɗo Uways al-Qarniyu rahimahullahu ta'ala yaqulu himo innayno hadi laylatu ruku awa hande ko jemma waɗugo ruku tun on ɗon fayuhoyi layla wurnitira jemman kullu o fof makko fi rakatin e waɗugo ruku oɗo o aray o darna o janga fatiha o janga aya daɓɓma suratul daɓɓo o turo ɗon fayda haka weeti wara mo wiide subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim oɗo ko ni o gerdayno. wa idha kanat laylatul atiya on jemma hikkotoɗo ɗon qala inna wa hande noon hadi laylatu sujud o wande ko jemma sujudu o wara o janga fatiha o waɗa aya daɓɓo o waɗa ruku o hawrina o yaaka sujudu o waala ɗon subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal fa yuhyi layla kullahu o wurntira jemman fop fi sajadatin e nder sujudere. enen ko honno wawɗen. wa qala sabitu wi albunaniyu rahimahullahu o wi adraktu rijalan min mi hewtitino worɓe kana laati aɗum goɗɗo maɓɓe yusallihimo juula fa yu'jizu o ronki an ya'tiyan nde o arata firashahu e daɗɗude makko ndin illa bo an sona fofogol o juuli wigol yo yaw o waalo tawi ko ɗum woni o lanni paralysude tawi koyɗe ɗe lanni ñobbade tawi ko yo fofo o tiiɗugol ŋoŋre nden e sattugol ronkere nden e ñobbagol ɓanndu no haalanni ñobbade tawi ko yo fof o ara ka danki makko o wi mi yii ɗum. wa kana laati ha ɗum tawi goɗɗo e maɓɓe yaqumu eno immotono hatta tata warrama gadamawo ha teppe makko ɗin ɓuuta ko ɗum mi wi ha teppe makko ɗin ɓuuta e ko ɗum woni min tuulil qiyam sabu juutugol daragol makko ngol.
wa yablugha on ɗon kadi hewta min al ijtihadi immorde e tinnagol fil ibadati e dewal mablaghan hewtande ma law qila lahu ha hay si tawi woni wi'anama mo alqiyamatu dargal ngal gadan ko janngo ma wajada o heɓata mazidan ko wawata ɓeydude e dewal ngal ɗum hay o yeeta he dargal daroto jangogoy ala ko ɓeyde asilirde tawa hatti ket aray ɗum ɗo tiiɗi de rewa Allah ha yeteɗa andiyama ya bimbi dargal daroto jango tawa ala ko ɓeyda tawa hatti ket aray ko haɗo wa kana o laati ida jaa shitau si dabbunde nden ari yaqumo immoto fi sathi o yaaka hoore daaluwal dow liyadribahu lhawa'u lbaridu fiyo weeyo ɓuɓugum ngum piyumo fala yanamu fiwo tawɗano dabbunde noon tumbere dabbunde ɗe andi haka jango wata o ƴawaka hoore daalje dow har hay miiru ala kono kalanamo hendu ndun seeɗa hay leggal ala ɗe andi leɗɗe ɗen towa ha dow ton ko kalanamo hendu ndun seeɗa sakkono ko suddo fiyo jangol ngol piimo hara wa walɗanade fiyo waalo juurude o waala jangude wa ida jaa asayfu so ceeɗu ngu ari qamata hatta sakfi o ara ka ley daaluwal ley o omba bafal ngal e fenêtre ji ɗin fof liyamna ol harɗo fiyo ngulendi sakkum mina nawmi e ɗanagol ngol hara wawal ɗanade fiyo waali julde ma fiyo waali jangude enen hiɗen addude ventilateur fiyo wifu en fiyo en ɗano way ngulendi no ɗuuɗi mi ronku ɗanade huɓɓina clim ma huɓɓina ventilateur naam waɗugol fowtere aduna on e weeli foti on e ɓuɓɓingol ka won ɗon ella ala kono wotan hilno ko wifata haron ken juulude hay e seeɗa hulɓini haray wa kana laati baadum yoga e maɓɓe yamutu no maayayno wawata kanko sajidun himo sujji no heewi sabaɓe mayɓe ka sujji ma taabi wa galat imratun sonnajo goo wi'uno wa galat wi'ino imra'atu masruqin ɓeygu masruqo rahimahullahu ta'ala o wi ɓeygu makko inni wa kana laatike masruqun la yujadu illa wasaqahu manfakhatani min tulil qiyam wo masruqu yi'etake o tawetake si wona belenji makko ɗin ko ɗi udditiɗi sabu juutugol daragol makko ngol awligoy ko ɗum woni belenji makko ɗin ko ɗi ɗeppuɗuɗi heewɗi ɓuutilegoy sabu ko juutata daragol ngol o wi wallahi mi wondiri Allah in skoni kuntu mi laatike laajili sumde jooɗoto noon halfa o ɓaawa makko wawata kanko gaymuni mo dari mo juulde min mi jooɗo o ɓaawa makko yusalli o juula fa abuki mi wulla rahmatallahu fi yurmegol mo o juula ha mi wulla mi yurme mo ha mi wulla ɓeygu makko wi ɗum an kadi kuwano ɓeygu ma immorta jemma darataɗa ɗani udditi hunduko o jalama ko ɗum ko misal ngal noon wa kana laati minhum hino e maɓɓe man ida balaga al arba'ina tawɗo so timmini 40 ans min umri immorde gurdam makko ɗan tawa firasa o ñobba e daɗɗude makko ni fe fala yanamu alayhi dattu o walitota koye hoore mayri aduna enen si goɗɗo e men timmini 40 ans kono en de woy aden no waywa ko luuba aden no ronki hunde aden gaynata koni o kola o feƴƴa waalo ñobbo wala fesude wala uttude wala wujade massage enen koni ayi wa yura hi'ama anna imra'atan salihatan wonde no sonnajo moƴƴo nane de bandiraɓe ɓa ɗum sikkude dewal ngal ko worɓe ɓen tun concerné wo laatike no sonnajo moƴƴo go inde makko wolaka min salihi salafi immorde sonnaɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen yuqalu lahu himo wi'e ajratu ko ni woni no wi'ete makfufatal basar oɗo ko fuufunoɗo guite ko bunɗo legoy wo kanat o laatike ida dia assaharu wosi wendogo ngon hewti mi mana ɓattu subaka on si hewti naadata o ewnoto bi sawtillah hito makko towgo ngo mahzunin hara ko suniɗo o ewno o inna ilayka qat'ul abidun awa e hino e faade ma ɗo ko hoore makko woni noddudegoy o wola o inna hino e faade ma taƴande rewoɓe Allah ɓen du jallayl tumbere jemma yastabiquna awa hiɓe yadodirde ila rahmatika faade yurmede maɗa nde wa fadli o inna ilayka ko faade ka ma ko Allah on wiide ko faade ka ma do yo Allah qata al abiduna woni
taƴƴude ɓeɗo rewoɓe Allah alegoy ɓuni taƴƴude tangi maɓɓe ɗin e rewgol ma du jallayde tumbere jemma yastabiquna hiɓe aɗondira ila rahmatika fada yurmede maɗa nden wa fadli maghfiratika e ɓural yaafuye maɗa on fa bika ko sabu ma ya ilahi ko ayo allahji an on asaluka woni komi landoto ko sabu ma mi tororta laabi gayrika wona goɗɗo goo ko hina on an tajalani nde waɗatalan fi awwali zumratin e nder arande dental asabiqina aditiɓe ɓen wan tarfani e nde ɓantatalan ladayka ka maɗa fi illiyina e tuuɓe ɓen ka aljanna fi darajatil muqarrabin e nder darajaji ɓattinaɓe ɓen kama wantul hiɗani e nde ƴeŋindintalan mbi ibadika salihin e jiyaɓe maɗa moƴƴo ɓen fa anta arhamur rahimin ko an yurmeteɗo yurmuɓe wa azamul uzama ɓurɗo teddude e tedduɓe wa akramul karama ɓurɗo teddude e tedduɓe ya karimu kayyo tedduɗo summa tahiru refti o suuya ɓaawo o woli ɗi konnguɗi ɗo sajida tan o sujja wala yazalu o ɓantotako tad'u hara himo du'o wa tabuki himo wulla ilal fajiri ha fajiri feera sonnajo go'o na gorko wiɗen de sonnajo go'o o laatinoke kanko jemma be jemma si subaka on ɓattike si jemma on tumbi koni o gerdayno ha fajiri feera ɗum ɗo teddungal ma yo bandirawo alowo ɗanade teddungal ma yo bandirawo alowo amude teddungal ma e bandirawo walowo ndarude kasetiji walowo ndarde film walowo sansidirde seedeji teddungal ma ɗon wattama e sawkeje ma wallahu ala wa alam.